एभ्रिवान वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। अनि आज चाहिँ कताराको डे 15 अनि आज चाहिँ हामी एसी पार्क जान आँटेको। म चाहिँ रेडी भइसकेँ, अब निस्किन आँटेको। अब एसी पार्कमै गएर भेटौँला। 1 hour later. घर जान आँटेको। सो आजको लागि यति नै। मनपर्छ भने लाइक शेयर कमेन्ट गरिदिनु होला अनि फिडब्याक दिन नभुल्नु होला। मेरो च्यानल सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। अब अर्को भिडियोमा भेटौँला। बाइ बाइ गाइज, ह्याभ अ गुड डे।